Ya Rabbim Allah, özün yaratkansın, usul kündördü gözetken özün, usul nimetleri gözetken, usul jigittin dilek maksatını Allah özü kabul kılır. Yaxşılık oy maksadı olsa, Allah'dan ne dilese, baylık dileyi, ömür dileyi, fersen dileyi, ahmet dileyi, dilegen maksadını Allah kabul kılır. Allah'dan kan edep dileyiz. Kalakan gayip gözetken, urup tuğanlar, gençler, sigetip vatanlardan da kabul kılar. Dileyim şu balan dilek maksadını dilesin. Acıga var razıyarını kabul kılır. Amin. Mana bugun men Rafiqim Murodjon, Farg'ona viloyat, Farg'ona tuman Vodil shaharchasidanman, Uloq Ko'pkari federatsiyasining boshlig'iman. Mana O'zbekistondan shuncha otlarda olib keldik. Bugun mana shu Uloq Ko'pkarini o'tkazishayotgan hamma do'stlarimizga, hammasiga sog' salomatlik tilayman. Bunaqa to'ylar ko'p-ko'p bo'lsin. Hamma yutib ketishini xohlayman. Do'stligimiz uzilmasin respublikalarda. Hammamiz sog' bo'laylik. Burgutov Asamidin, Qadamjoy qo'mining müchösü, özüm Maydan ayıl hökümetinden bolam, Bishkek şaharında, Çuyray oblastının Soquluq rayonunda turam. Qadamjoy qo'mining müchösü, Qadamjoy qo'mi şu 2016 yıl uyuşulup, oşondan beri biz Qadamjoy elinin ıntımağını bekemdeyli dep, Qadamjoydan çıkan patriot jigitler bardığı uşul Qadamjoy elinin ıntımağını bekemdeyiş üçün jıl sayын ушундай ат оюндары, улактарды өткөрүп келе жатабыз. Былтыркы жылы Калмион зонасында Калмионду өткөрдүк. Быйылкы жылы Марказ айыл өкмөтүнүн ушул жерде өткөрүп атабыз. Ушу Кадамжай элине биздин кааларыбыз бардыгына ынтымакчылык, бир үй бүлөдөй ынтымак болсун каалайбыз. Кадамжай эли сай-сайга, коктуга бөлүнбөй ар дайым өзүнүн Кадамжайдын жашоочусу, патриоттук катары өзүнү эсептеп ушундай ынтымакчылыкка салым кошкондорго, жана ушул улакка келип берип тамаша кылгандарга, жакшы сөздөрүн айткандарга, бата бергендерге бардыгы биз ыраазыбыз. Алла дагы ыраазы болсун. Азыр биздин бул Абсамат Масалиевич атабыздын жаркын элесин алган улакка Өзбекстандан, Тажикстандан, Кыргызстандын бардык областтарынан палвандарыбыз келип алып турат. Бардык палвандарга акыйкат таза оомат тилейбиз. Бардыгыңыздарга рахмат. Sorunlarımızdan ayta ketsek, birinci orun Altın Kur, Qadamjoy qo'munun atынан. Andan keyin avtomobil Pum ayılında 82 жылкы tuğulgan baldarın atından. Andan keyin Toğuzqara Altınbek Ermatov 82 жылкы Pum ayıldan. Andan keyin taylar 10 tay var. 10 tay şu Qadamjoy rayonunun bardıq ayılından özünü patriotmun degen jigitler öz çöntөгүнөн salım koşup oturat. Absamat Masaliyev Qo'mduk fondunun atından 100.000 so'm. Kalgan sorunlar şul ayıllarda mına Qarajantaq ayılından koştu Özbekistan azı Kuday buyursa bizdikiler boljular. Bular bir tayap gelip koştu. Allah razı olsun bardığıdan. Qarakıştaq ayılı ap gelip koştu. Kalgan özümüzdün patriot jigitler bütün şu Qadamjoy qo'munun müchösümün men Qadamjoydun ardaqtуу atuulumun özümdü Qadamjoydun tatuqtуу kulunumun degen kişiler bardık ap gelip beri odat. Bayge fondu uzuşunday Kuday buyursa tınç aman ötüp ketsin Kudaydan tilep ketebиз. Bardığınızlar qo'mat. Assalomu alaykum. Tojikistondan keldik. Tolib polvon aka. Shunaqa do'stligimiz yo'qolmasin, shunaqa ularlar ko'payishaversin. Mehmon bo'lib keldi, shuncha otlar bizni chaqirganga rahmat. Shunaqa do'stligimiz yo'qolmasin. Har doim shunaqa ularlar bo'laversin. Men özüm tanıştırıp ketsem şol Batken oblastındağı Көкбөрі жана улуттук оюндар федерациясынын координатору Пазылов Назыралымын. Ушул эртеден бери ушул чоң улак тартышты өткөрүп, анан алдыдан айтып өтүш керек. Дагы бир эле улак тартыш эмес, бизде аргымак ат байгеси дагы болуп өттү. At baygege республикабыздын Булуң бурчудан келген жана Өзбекстандан, Тажикстандан кошулган аламан пайге аттары чабышты берди. 27 ат пайгеде чабышты 7 километрге. Байгенин алды тай болду. Анан 8 атка чейинки сорун берилди. Анан аны алган биринен баса көрсөтүп өтүп кетиш керек. Биздин республикалык даражадагы калыс Талай деген саяпкер Чабайлык. Ошол жигиттин 4 аты тең алдыңкы орундарды ээлеп, мынерде биздин коюлган чоң сорундардын ээси болду.
Murza Hüseyin'de mazı Köktalağ'da 70 yıldan beri hizmet kılaz bu yerdə. Kumaraki mazı Kadamcay rayonu Batken oblusu şu yerde Palvan 5000 so'm yerlerde barakelde. birinchi Qara Absamat bizim masalan jarqin elesini mana Allohdan. Barakelde. canı yerlerde açıp canda kılıp şu yerlerde kıynalıp biz mazı yel yurt ahırı şu yerlerge canda oldu. Fondatıdan. Kırgızistan'a 10 mat geldi hazır. Prezidentimizge, hakimlerimizge, abkamlarimizge, hükümetimizge bardığı rahmat deymiz. Xudoga şükür. Memleketimiz dünya düzümünde tanılıb ötadi. Ulaqdan ham berib ötadi, sportdan ham berib ötadi, lübadan berib ötadi. Şoning uchun hükümetga rahmat, prezidentimizga memleketimiz jondagan tinch bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin. Men Rahmonov Fayzullo markazdan bo'laman. Markaz oila hukumatidan. Shu Qadamjoy rayonida 2 yildan beri nima o'tkariladi? Shu Qadamjoy qovum deb balдар shu uyushtirib 2 yildan beri uloq o'tkazadi. Bultur Qadamjoy Xalmen zonasida o'tgan. Bu yilgi yili mana markaz oila hukumatining jergasida o'tkazamiz. Tayga tishlab oldim hozir, bir tayga tishladim. Endi dag'ini oldida endi demaymiz. Maqsad Xudo xolasa dag'i olishimiz kerak. Ilgıyolarımızda sorun kaynatılmakta olacaklar. Ilgıyolarımızda hatta çok sorun kaynatlar uşaktırımızdan. Kaç. Kıtın. Düşmetin de aksakalga. Mukum Palvan. Ilgıyolarımızdan halyanına gelgen. Mukum Palvan'ın ilgiyap gitti ve idek uşaktırımızdan. Assalamu alaikum. Uzak yakından gelen aka ülkeler, dostlar. Bugün bizim Kadamcay rayonunda götür. Yavaş kaldı. Canım sana şahit. Kızı gülen bir etti. Anlaysın. Kudayla şükür kılan bizim ana Kadamcay rayonu bana 2-3 yıldan beri bizi polvanlarda kursan kılıp elдің başını jıyıp mağanday çatki bizge kursançılıklardı kılıp atar. Selerden Allah razı olsun. Kadamcay rayonunun yaşları, akalar, dostlar. Akıllı ek. Bana federasyonun başçısı. Rahmat. Kim feil versin? Bana Rüsveyrem Tayyip'den algın aldırmağın taciklikini mi nezdin mi Kırgız'ın mine veriyor? Haydi. Ben Hasan İsmet Maydan Ayıl hükümetinin Maydan Ayıl'dan olam. Bizim kılgan işimiz uşul ulakçılık, ulak çabağız, at çabağız. Kudayga şükür bugün Absamat Masaliyev Kırgızistan'ın nurunku prezidenti dese dağın bolat bulak sakaldı. Absamat Masaliyev çoğatağızgan nemesiga arnalgan toyda biz bugün Kudayın nasip kılıp 9 karaga saldık. Bugün 9 kara sorununu aldım. Kadamcay qowmunun başçılarının bardığından Allah razı olsun. Daima maşı bizge oşoğun yaşlardın, baldardın degendey aksakaldardın eldin başını biriktirip şunday jakşı toylardı berişti. Allah'ın uşularga nasip kılsın. Ne deyiz yani daima şu tinç bolaylı, bir bolaylı, kim bolsak dagın adam bolaylı, namine kılaylı, tuğan bolaylı. Allah'ım bizim jakşılıkları her bir insanın jakşılığa jetkesin inşallah. Ben Türkmenistan'dan geldim. Muhammed Niyaz Bakı. Şu dünyalı bir bayramçılıkları, dünyalı birinci yedek gördük de hatta yarışları. Yani Kırgız iline birinci yedek gelişimiz. Kırgız ilinin dünyalı oyunlarını İlkinci yedek gördük. Tuğulunu pelvanlar, bayrak alyalar. Oňat ana toylar kutlu olsun. Pelvandan bayraklarım kutlu olsun. Sağ olun. Hurmatly teleko'ruvchilar, mana özümüzden zorda körkü olganday bugün çok kulağımızda yaşınakay sorunlar bana berilip, palvanlarga berilip atadi. Hazır mana özgönden kelgen Joldar palvan jengil avtomasinaga taşladı. Azma şu sorundu koygan 82-yılga
Menin okuçularım, bularning men birinchi muallimi olaman. Anda men şu sorun kutlu olsun dep turib, avtomaşina kürüçünü topşirib qo'yamiz mana. Kimden? Aslan Palvan. Mana qo'l çağlar olsun. Jengil başına ağız oltay olsun da şunda sorunlarını qilib. Malades. Malades. Mana çaq pasporti. Bu kürüçü. Rahmat. Bugün mana Qadamjay qavmi ulaqlar ekan. O'sha butkul mana shu bizni tushdik rayon cho'g'iltib, mana shu Qadamjay qavmini qilgan Isqaq Masaliyevga taqdir rahmat. Shu Isqaq Masaliyev otasi Asal Masaliyev uchun esalik şunun bir o'tgan ömrünü eslab, şunu bağışlab, shuna to'ylar berib o'tadigan mana shu Qizilbuloq elning atidan biz mana shu Qadamjay qavmini emiga rahmat aytamiz. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Мухаммад, я из Казани, Татарстан. Видел до этого только по телевизору подобные мероприятия, козлодрание, и решил посмотреть собственными глазами, как это все происходит. И вот первый раз приехал сюда, в Киргизию, посмотреть вот собственными глазами сегодня первый раз. Очень впечатлило, очень интересно, понравилось. Второй раз в жизни вот на коня сел, покатался, очень понравилось. Настоящие мужчины только способны заниматься таким спортом. Очень мужественные, хорошие ребята. Спасибо вам за все. Вы очень добрые, гостеприимные люди. Мен Фатидин Боронбаев. Бүгін қасиетті Қадамжай районымызда Қадамжай қауымы ошол улуу инсан Кыргызстанга эмгегини чоң сиңирген атабыз, чоң атабыз Абсамал Масалиев элесине арналган бүгүн чоң аламан улак болтат. Бүгүнкү улакка алыскы Борболу Бишкектен Кыргызстандын бүт аймагынан келген жана ошондой эле Түркменистан, Тажикстан, Өзбекстан келген жалпы палбандар келген. Бүгүнкү улак өтө жогорку деңгээлде жана эң таза болуп жатат. Бүгүн ошо чоң сорундар коюлган 100 миң, 40 миң машина автоунаалар жана койлор, тайлар коюлган. Ушул балбандар өтө таза өздөрүнүн жеңиши менен ушул сорундарды алып, бардыгы ушунда жакшага жогорку деңгээлде өткөнү билинип турат. Mayli, eме жогордагылар үчүн katta балалар балам, бала алакандай бата бердик. Sorundu alыңызда. Молодец.